Poštovanje, dobrodošli u Nino D. Art kanal. Ispred nas je novčanica, u stvari su dvije, samo dolje je jedna niže, pokazat ću vam malo kasnije. U stvari to su, da kažemo, totalno iste novčanice. To je PIK, znači svjetski katalog numizmatike 27. To je izdanje 100 dinara iz 29. koja je objavljena na 1. decembar, isto kao 10 dinara, znači to je prve novčanice, 10 dinara bilo 29. a ova druga 100 dinara, jer je već, jel tako? To su tehnički prve novčanice Kraljevine Jugoslavije. Ok, ovdje gore upravo vidimo verziju. Ta se verzija vodi pod verzijom A. Vodeni žig je Karađorđe, to je znači u ovome prostoru Karađorđe. Neki u natpisima engleske štampe ili negdje može se vidjeti kao neko stavlja kralj, ali ne, Miloš Obrenović u stvari, jel tako? Kao namjesto. Ali u zvaničnom katalogu ovoga PIK-a stoji da je to ipak Karađorđe. Što bi ja isto se složio, jer lik njegov je iz profila totalno taj, može biti. Verzija B, koja je dole kao druga verzija, je sa likom kralja Aleksandra, to je taj vodeni žig. Kad bi gledali kako su one izlazile, puštena je, a u promet je puštena 21. janova 31. Serija je išla od 001 prema 1200, znači na serijama ovdje na početku stoje 0, pa onda idu brojke, dok u verziji B je drugačije. Verzija A je od B duplo i više skuplja, jer je reže štampana. Veličina tih novčanica 170 x 101 mm. Engraving je radio Ernest Delacroix, design Gustave Frapont. To su, znači, Francuzi su radili kao dizajn i tako dalje, međutim, štampana je u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu. Što je interesantno ovdje, što sam ja i prije pričao za druge novčanice moje, koje sam pokazivao, je ovo interesantno, ova osoba, što sam rekao, za mene je veoma važan umjetnički dojam, slikarski, koji ja jako cijenim i volim da vidim, i to je, kažem, moja glavna tema, kako sam ja zavolio ili kako da kažem, poštujem i gledam te novčanice, pogotovo te stare, rekao sam, zato što je to prosto umjetničko dijelo u malome. Vidimo kako je žena fenomenalno obučena. U stvari, šta je to? To je alegorija u smislu žene kao Srbija, koja sjedi i ispruženom rukom pokazuje prema jugu, pozivajući na oslobođenje svoje braće. Ne znam, nešto mi je kao poznato. Sa desne strane, u stvari iza verzije, to ćemo vidjeti posle, znači, tako kako sam rekao o tome, možemo pogledati drugu verziju, što u stvari ništa ne menja. To je ta verzija gdje u ovome krugu je kralj Aleksandar, koji je duplo manje. Jel' tako, to je i vidimo u prezentaciji da vidimo da je to ovako, vidimo ovdje kao rijeku, to je u stvari se misli kao rijeka, jel, Sava ili, u stvari da mislim, koliko znam, Dunav, to je Beograd, je iza i tako dalje, a ovdje vidi se
mladi čovjek koji vuče uniformu i drži rukohvet kao voća raznoga nasljen na grb dvog grba orla, to jest i kao taj znak Kraljevine Jugoslavije. Da vratimo na prijašnju verziju. Znači, eto, to je to. Ništa ne bi dodao. Eto, znači, jedino bi mogao dodati Andrija Radović je član uprave, Ignjat Bajloni je bio guverner i potpisnik te novčanice. Ništa toliko, veliki pozdrav vama svima, pozdrav Nino Di Art.